Fatala fatu le malo le tunu le tu la le asu. Fa la fo inga uma le sfarile ia. E fa I winga winga ia me se fui ia. Kam fa inga uma ngai va yasu. Ia we pinga kwarka ko clip le. O le ma ke fa kasi ma se uso ya ko pa ia Custino Smith. Ya, o ke ko ke fia silsila me ala ele me alo fa lenga si me se uso le ngai kaya. So asi mai le ofisa ya. Me lo ve vesi ngai lunga le Facebook ma lunga le YouTube. Ile ia na le nganga le ia la ko silsila mai ai le asor ngai. O silsila mai le. Ole io plate nga o manga ka kia I lunga ile nganga o manga ka penga inga me se uso le. Ele ikanga pepa ia lua melele ia kailo vole kofol palolo ia e vesilinga vesil palolo kamale ia se usole ia kupa ia me nga lawilo ai lunga ka ko Facebook lunga fo le YouTube ia siasi mai fo ngai kula la so make mafuka ia ko va ila ia ngai o I falfa elo I la fionga falfa le meolo ia tupai o falfalo ke le ai tamine ya mo silfia famol mole malu tonu ya ile YouTube channel se uso ya tupai o le daily hands Samoa o hands olanga o le fai o le fionga ya tupai Smith e ke mawa mala isi information va ingale pe message lunga langa Facebook page ngai ya Custino Smith ya lunga le YouTube ya ngai ya na ngonga pe ona taua ya ko sila kasi me ala le nganga le asone pe le au nganga mal fa mo ka ko clip le o kamale wa ye le ma ngai ya la fo le fainga kamale a ko pa estale uma longa fulu ma spring ko esinga black pepper our kene ya fa ni ma ka ko yang ya marinate le fo amo sa eu ya kau kama fala ilo ka ko paka ya ka ilo ai se mo kai ai e pesta ko le ya le lo palo currency ya pa ko foi nalo ai ma ngai yo le koi si lo e sin malu la ku lo isi o makuku o kai fast food ka sanga ko lu school ele mamla mama ele si le fia fo I ku langa ile ya e mai ile ole I amo I ale me fai ngoi fa fo ni usilo le white bait kanga pepa le ya ia le ia nei ia lo fai ngoi ia tonu ma pe ni usilo le white bait ia e fai asinga kaunga ia ngei fo ia sa mo fa kai fa le uso asi mai ile ngei kula la so ia wo mau foi la le nganga ia ya lo ila fiafi alum ka ya o la ko malafsa ile fa nga inga ka ko le me alo fa benga si mai si uso ngai kula le aso ia ngai va inga ia tonu ma fans ma sanga le fionga ia tupai e mga mia ia la subscribe ia fa pe foi la like ma la follow lunga le YouTube ia fa pe langa Facebook page ia mo ngisi content ku ke manga ai le ke ngala ku nga update ngaluenga fai o asta tasi le olanga fa Samoa ia o vaenga ia fie ka ku e mai mo me tunu mau ia fa pe ka ku Samoa ngai ia le asolan nei okay lo ele fa salang ko o mai si lo ofisa ngaka ela ile ngale uma fa le ya long kingo wale le alo e nga ngai la fiafia paunga singa ko video natural aso ia make fa ko fa ku ia ma se uso e ku pa mangui har fa unga ngai va yaso alo fatu